Profetik Badas. Inilah pemulaan yang bagus, yang baik datang. Tahun ini ialah tahun menuai, tahun melipat ganda di dalam Engkau Bapa. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pagi ini kepada tangan Engkau dan Engkau sahaja. Ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Shalom juga yang online di rumah ya. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Harap kita puji nyembah ya. Harap kita sama saat
sesiko aja. Amin. Haleluya. Mengataku di dalam Tuhan, tadi mengering ayahku lebih membesar kaya labannya Tuhan, patut disembah belah bayar. Kami rindu muji Tuhan Tuhan, rasakan pengasih Tuhan belamanya. Kami muji kenamaan Tuhan, kami nyembah kedua. Kami nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Menagaku di dalam Tuhan, nyari pengering maya putih lebih ngebesar kaya labannya Tuhan, patut disembah belah bayar. Kami rindu muji Tuhan Tuhan, rasakan pengasih Tuhan belamanya. Kami ngangkat kenamaan Tuhan, kami ngebesar Tuhan. Kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Kami ngangkat kenamaan Tuhan, kami ngebesar Tuhan. Kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Tuhan Raja semua bangsa. Tuhan Raja semua bangsa. Haleluya. Nuan meh raja kami, Nuan meh raja semua bangsa. Nyame kami ngarap ke Nuan siko aja. Kami hanya percaya kepadamu Yesus, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik, sehingga kami pada hari ini ada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita nyatakan, yang Yesus teramat baik dan sangat baik. Ya aman mana Iya Yesus, ya berkuasa, ya mulia, ya Raja. Ya rindukanku muai dosaku, sanggup beri nyawa diri ke penyelamatku. Sambut Yesus, mulia ke Yesus, beri
Ku puji, ku rindu, ku sembah. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Ya aman, mana ya Jesus. Ya Tuhan, terima kasih. Ya berkuasa, ya mulia, ya Raja.
layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Layaklah Engkau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Semua ciptaan sujud, semua ciptaan sujud kepada tatamu. Lemparkan mahkota di kaki kebenaran dan nyanyikan, layaklah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau lah yang layak ya Tuhan. Layak segala pujian. Haleluya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Layaklah Engkau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Siang dan malam pujian dinaikkan, 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 siang dan malam pujian layak dimuliakan. Layaklah Engkau Tuhan, Yesus hanya Engkau yang layak, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya datai rinuan, semuanya kenuan Tuhan Yesus. Tuhan yang layak, layak terima semua puji, layak terima semua basa, layak terima semua sembah kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, semua basa, semua mulia
menangi nuan siku aja. Jesus. Siapa tulis depan yang kengau nuan. Siapa tulis di sama kengau nuan. Nuan meraja ari atas segala raja. Nuan ma Tuhan ari atas segala Tuhan. Nuan makapun hidup kami. Nuan makapun semua utai. Jesus, terima kasih. Terima kasih. Tapi nyari ngagai Tuhan. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Dalam nama Jesus. Amen. Aram kita duduk. Pagi itu sebedau kita ingat lekajak Tuhan. Kita bisa jamuan kudus. Ya, aku harap ke semua balati udah datai kita udah bisa ngambil nama tanya Holy Communion kita, elemen kita. Amen. Lalu ngagai balati bedau kita boleh ngambil ke madah ngagai Pastor Olivia di belakang dia ngau Pastor Andy. Okay, boleh ngambil saudara dia ke pemakai jamuan kudus kita. Amen. Lalu pihak megak ngagai balabak rumah dia. Awak ke kita nyedia ke pemakai jamuan kudus megak bak rumah dia. Okey, awak ke kita sama-sama bergulai ngau servis pagi itu. Amen. Lalu ngaunya aku ngemai kita buka ngagai buk Isaiah. Okey, kena take buk Isaiah 43. Okey, buk Isaiah 43. Aku dekat baca ayat ke-18. Okey, ayat ke-18. Bab Isaiah 43 menyebut bunyi tu berserimai engkau tahun baru 2022 dalam jamuan kudus di Keterubah ya. Tahun tu baca ayat ke-18 menyebut tangkuk Tuhan anang berpegai ba utai ti udah taukan nitiah ke utai ti udah nyadi dulu menyak pedak utai ti baru dekat digagak aku utainya udah nyadi kita ulih medak ya dia tu aku dekat ngagak jalai nengah menua puang lalu aku merik kita sungai di nulnya dalam bahasa Malaysia Yesaya 43 ayat ke-18 Tuhan berkata tak ada gunanya mengingatkan masa lalu percuma mengenangnya yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam jamuan kudus kita pagi itu, nang amat kita ingat ke penembuk pengawak Tuhan. Dia udah mati tegal kita ba kayu regang. Lalu bersemaya ke penghidup ti berlimpah belamaya. Tuhan megak ngingat ngagai kita leka jakuk ba Isaiah pagi itu. Anda ingat ke tu ianya tahun atau ke minggu ti Keterubah dalam tahun 2022? Anda ingat ke penghidup kita anda ingat ke bak utai itu dah nyadi bak tahun 2021? Leka jakuk Tuhan bak bub Pelanai Solomon, Song of Songs. Bak Pelanai Solomon, the winter has gone. Arti jakuknya musim celap udah lenyau. Musim tik baru dah datai. Musim tik baru, musim kita ngetau dalam Tuhan. Dalam jamuan kudus tu. Kita ingat ke? Tok mah. Kena kita ngepun ke tahun tik baru. Kena kita ngemun ke penghidup tik baru bak tahun 2022 tu. Pegai. Semaya leka jakuk Tuhan tik nyebut. Tuhan dekat ngagak, nama tergagak ya. Sungai
sungai bak menua puang. Aku macanya, aku dekat ngagak jalan tengah menua puang. Lalu meri kita sungai endulnya. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai berjakuk pasal penghidup. Padang gurun berjakuk ke pasal nol tik rangkai. Barrenness. But in this year, tahun 2022, sebut lekas jakuk nadai utai kerkumai padang gurun. Sebut jakuknya. 1, 2, 3. Amen. There is no more barrenness. Nama timal ya dah. Tahun tu ianya tahun buah. Sebut lekas jakuk tahun berbuah. Dalam jamuan kudus. Lekas jakuk Tuhan madah. Ruti itu ngelamang ke tubuh Kristus. Ba Injil John bab ke-6 menyebut lebuh ya dipecahkah. Kita berkongsi ke penghidup tidak tayaria. Ia tu dah semaya ke Tuhan. Lebuh-lebuh kita ngambil jamuan kudus tu. Tok megak berjakuk ke pasal kita yang ngambil penghidup yang kerismaya ke Tuhan. Bak 1 Korintus madah tajak tubuh kita yang manyuah. Tang kita sikuk dalam Jesus. Tang kita satu dalam Jesus. Tik ngempuang kita yang ngau pengerino ya. Dalam jamuan kudus, kita ingat ke penembuk pengawak Tuhan. Awak ke pagi itu, kita ngabas hati dari empu. Indah dalam jamuan kudus, kesaksian mayuh kesaksian. Dalam jamuan kudus, luas tidak ngambil jamuan kudus tu. Indah penyakit tau lenyau, nama kebuah laban Jesus udah kalah ke semua kuasa penyakit bakayu regan. Amin. Lalu kita ingat ke penembuk pengawaknya. Lalu berkenyak megak lebuh yang ngambil air anggul. Air anggul tu ngelamang ke darah Jesus Kristus. Tak jadi ke sempekat. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Darah diknuci meresi penghidup kita. Jadi kegenselan penghidup kita. Tuhan Jesus, terima kasih kejamuan kudus bagi itu Tuhan. Lalu kami bersampi awak kenuan berkat. Berkat jamuan kudus tu, lepas kami ngambil ya Tuhan. Kami ingat ke penembuk pengawak nuan. Ya ti lama nade age ya ti baru dah datai. Lalu dia tu kami nerima ya kebaru. Penghidup ti berlimpah di dalam Jesus Kristus. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami dah sampai. Amen. Aram kita ngambil jamuan kudus serta. Haleluya. Let us take it together. Ya. Lalu kita ngambil anggul ngelamang ke darah Jesus. Yang suci kau sahabat. Sungguh mulia
sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselubung bagiku, sungguh indah. Amen. Ya Tuhan, Nuhan amat badas. Nuhan cukup badas. Ngagai penghidup kami. Lalu pemadas Nuhan Tuhan, ukis minak dedinga. Dan pemadas Nuhan diasai ke kami. Indah dalam pemulaan baksat hari minggu terubah dalam tahun 22. Kami ngasai ke pemanak Nuhan. Lalu berpuan dari dia tu sampai ngagai ujung tahun kami ngasai ke pemanak Nuhan. Terus datang ngagai garis penamat iaitu dari semaya ke Nuhan. Kami ngasai ke pemanak Nuhan. Tuhan terima kasih. Udah tu lagi kami dengar leka jakuk Nuhan, berkat jakuk Nuhan Tuhan. Oh, awak ke leka jakuk Nuhannya terus jadi ke lalau tenggau singkang. Pecalai kaki kami. Jakuk Nuhannya menjadi kepemakai penghidup rohani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama apa anak Roh Kudus kami dapat sampai. Semuanya buat. Amen, amen, amen. Tapi jari ngake Tuhan. Haleluya. Wow, Tuhan kita badas. Padang ngurus biak Tuhan kita badas. Amen. Dan pagi ini kita sungguh bertuah dan sungguh amat diberkati sebab hamba Tuhan nun datangnya dari Pulau Pinang. Ya, beliau tidak asing bagi kita. Dialah pesepalan yang sentiasa bersama dengan kita dan juga bukan dia hanya bersama dengan kita, hati dia bersama dengan kita dan jiwa dia rindu melihat bukan saja kaum Iban tetapi sungguh kaum di bumi Kenyalang ini diberkati oleh Tuhan. Dan dengan itu kita tidak membuangkan masa menjemput Pastor Falan datang ke depan untuk berkhotbah untuk kita. Pastor. Kukap terima kasih ngage Pastor Graham baki aku te rapat now. I came to CBC almost 2 years ago. Aku datang ngage CBC hampir ngage 2 tahun tik ke udah. And wow, okay. and 2 years ago when Pastor Andy and Pastor Olivia was being commissioned. Lalu 2 tahun ke udah lebuh Pastor Andy ke Pastor Olivia lebuh kita menciri kesetidaannya di pastor. And during that time the Lord spoke in my heart.
Lalu bak mayanya Tuhan berjakuk ngawati aku. that my time in RGBC will be coming to an end. Lalu nya masa aku ba RGBC datang ke penghujungnya. And this is what I ought to be doing, Lalu- training and commissioning young people into the work of God. Lalu tu pengawal terkerja yang nya menciri orang ti kebiak agi ngerja pengawal Allah Taala. And so in September of 2020, we released the church to a team of young pastors. Lalu bulan September mayanya sidak yang nyerah ke bala demiak orang kebiak-biak agi bala pastor lalu menciri ke sidak ya. And we were ready to go. Lalu mayanya kami terus berjalan. And Sabah election happened in October. Lalu election bak Sabah berpun nyadi bak bulan Oktober. And then suddenly COVID hit place again. Lalu dah nyak COVID pun lalu melanda. And everything was closed. Lalu semua utainya tertutup magang. And it was a very difficult time for Surya and myself. Lalu bak mayanya maga masa ti cukup sukal tu sahabat penghidup sedoaya pasal Surya. God, I heard you in CBC, time to go, but how come I'm stuck? Lockdown. Kepada Tuhan aku ningan wan lebih banyak aku bak CBC ngasuh aku berjalan tang nama ke buah aku dia tu nak boleh berjalan. And sometimes when God says go, doesn't mean immediately now. Lalu kadang-kala lebuh masa Tuhan nyebut terus berjalan okay berartinya dia tu. Sometimes there's preparation. Kadang-kadang yang menggunakan kita bersedia megak. Just like you and me, when we want to make a trip, we have to check the car, check the tire, check the engine. Baka kita ngaku lebih banyak kita dekat berjalan, kita megak dekat ngecek tayar, kita injil motor megak kita dekat merasa motor kita. So 2021, God was doing overhaul and checking everything. Lalu bak tahun 2021 Tuhan nak nyala-nyala bakal ke overhaul penghidup aku lalu ngecek semua utai. I realized I had 2 blocks in my artery. Lalu bak tahun 21 yang megak bisa penanggul ba jantungnya. Not 2 blocks, 3 blocks. Lalu bisa 3 te utai te nekul ba jantungnya. And 2 times I had to do angioplasty and putting stent. Lalu 2 kali datang agak ngagai dutul lalu mersa utainya lalu ngubat utainya. And now the engine is overhauled, brand new, tire all new. Lalu dia tu enjin nyak baru lalu tayar baru megak And ready to go. lalu dah bersedia untuk berjalan. And just like that, God does that even in your life. Lalu nak nyala-nyala berkenyak megak tak kerja Tuhan bak penghidup kita. Sometimes the stopping is to make sure that everything is okay. Lalu lebuh maya kita nyak ngetu Tuhan kat pasti ke semua utainya okey megak. Just even in F1, there is pit stop to change tires. Lalu indah bak Formula 1 megak lebuh maya orang kebelumak motornya sidak megak ngetu kena sidak nukal tayar. And many times in our life, we also have to go through that. Lalu berkenyak megak bak penghidup kita megak kadang-kadang nengah utai te bensanya. Let us pray. Aram kita bersampai. Heavenly Father, Apa yang kami di I surga, thank you this morning kami berterima kasih ke pagi itu. for those who are here physically and for those who are at home watching online. Lalu ngagai semua bala kami di tu tiba hall tu lalu pihak megak ngagai orang ti medak ba online. May your Holy Spirit speak to us today. Awak ke Roh Kudus Tuhan terus berjakuk ngau kami pagi itu. Touch our hearts. Teguk hati kami, Change our mind. ubah rundiang kami. May our ears be open Awak ke pendiang kami itu terbuka. and be ready to obey what you say. Lalu bersedia ninga nama tersebut nuan. In Jesus' name. Di dalam nama Jesus Kristus. Amen. Amin. CBC is the first church I ever preached in Sarawak. So CBC yang gereja te keterubah ya aku udah berjakuk bab benua Sarawak. This is the church that actually opened the door for us to work in Sarawak. Tok mah gereja te muka pintu ngagai kami bekerja bab benua Sarawak. And every time I come to CBC, I surely hear God speak to me. Lalu tiap kali lebuh maya aku datang ngagai CBC, Tuhan pasti berjakuk ngagai aku. My wife say,
God sometimes not fair. I have to fast and pray, then when He speak. You just short while drive car, He speak to you. Bini aku selalu madah temu satu, bakal Tuhan yang nak adil. Aku tu kak berpasar, bersamping ngagai Tuhan, lalu baru Tuhan berjakuk ngagai aku. Nuan drive aja kita, nuan tinggal Tuhan berjakuk. And about 2 days ago, 2 hari tik kuda, my wife said something very short, but it hit me. lalu bini ya bisa nyebut, utai lekah jakuk te panak, tanya lekah jakuk te negok aku. She said about David and Micah, Ya berjakuk pasal David ngau Mika. the wife. Yeah, the first wife of David. Lalu bini David te keterubah ya. Before I preach the actual message, Sebedau aku mai lekah jakuknya, just now when I was worshiping God, God just said 2 windows. lalu tadi lebuh maya kita muji nyembah Tuhan, Tuhan berjakuk ngagi aku bisa 2 itik pintu. 2 windows. 2 itik pintu. And as I looked up the scripture, I Lalu- realized in the life of Micah, she had 2 windows in her life. Lalu lebuh aku merenung ngagi lekah jakuk Tuhan, bahak penghidup Mika, ia bisa 2 itik pintu tik di dalam penghidup ya. This new year, Bahak tahun baru tu, God is giving you 2 windows. Tuhan mereka berdiri 2 itik pintu tu. You know, and I believe this message God is putting in my heart. I don't know this message yet. I'm still just received it from God. Lalu aku percaya Tuhan bisa utai ngagi penghidup kita. Aku nak nemu nama message kat tersebut Tuhan, aku baru nerimanya Arya tadi. First window in Micah's life is when she lowered the husband David down to save him from Saul. Lalu keterubah ya pintu te keterubah ya bak biuk mereka ia nyak lebuh yang ngulur ke laki ya itu bernama Davidnya Ari serang Saul. Saul is her father, Saul inya apa yang pu. and yet she went against the father and saved David. Tang yang laban apa yang pu lalu nyelamat ke Raja David. Because Saul wants to kill David. Laban Saul, Raja Saul dekat munuh David. The second window Lalu pintu te kedua, is found in 2 Samuel. lalu ditemu bak Samuel 2 Samuel. Let me find the scripture. 2 Samuel chapter 6, Lalu Samuel 2 Samuel bab te ke-6. 16 to 23. Lalu bab te ke-6 baris ke-6 ngagi 23. This is for your new year. Tok berjakuk ke pasal tahun baru kita. Go back and read it. Lalu pulai baca tok. This is the story of David bring back the ark of God. Lalu tok mencerita David ngemai peti lampang batu adat. The ark resembles the presence of God. Lalu peti lampang batu adat tok ngelambang ke pasal hadirat Tuhan. And David was so excited. He worshiped God and he took off his kingly robe. Lalu David gagir amat hati, ia nyembah Tuhan. Lalu nyak tengah suah ya muka baju di raja ya. And he was dancing in the streets. Lalu bak maya nyak dia ia bertanah ba jalan raya. Imagine the Agong of Malaysia take off his robe and dancing in the street. Lalu uliah kita ngamal ke tu enti agung bab Menua Malaysia tu ya tak berdansa ngajat ba jalan raya. Buka baju ya. That's what happened in the scriptures. Lalu nya utai tik nyadi bak lekah jakuk Tuhan tu. The king of Israel, Ia nya raja orang Israel. the great warrior David, Ia nya David tipak jadi pahlawan. took off the coat. Lalu muka baju di raja ya. Agak panas juga hari ini. Took off the coat. And started dancing. Lalu muka baju ya raja lalu berlabuh ngajat. Oh, ini macam adik-beradik ya? Betul. Sebab itu suruh buka cun kan. Oh, Wah, sama. sama nih. Betul. Apa saya mau cakap sudah lupa. David. And the wife look up from the window. Lalu bini ya mereniang ari jendela lebuh David ngajat. Second window.
Lalu tu ingat pintu ti kedua. She looked, Lalu lebuh yang mendak David ngajat yang gidak kepala. saw her king husband dancing. Lalu yang mendak raja laki ya ngajat. She wasn't happy. Lalu yang tak senang hati. She said, you know, is this how the kings should behave? Lalu dia yang ada dalam hati ya Dian, kati ketuk mah gaya gamang rajanya berperangai. She said, you embarrass yourself in front of the servants, some of the female servants. Lalu yang ada nuan ngabalau ke derempu ba uluan nuan nya orang inau mega. David said, if it is before my king I embarrass myself, I will do it over and over again. Lalu kok David madah, entiknya aku malu ke diri ngagai raja aku ngerejau tetu ngagai Tuhan aku dekat ngerejau tenyak belama. He said, this God that I worship is the one who put me above your father. Ya madah, Tuhan ti sembah aku tu. Tok mah Tuhan ti ngengkah kaku tinge age ari apai nuan. I will continue to embarrass myself if I have to worship him in this manner. Lalu aku terus inah malu ke derempu ente utainya patut dekerja aku ke nyembah Allah Ta'ala aku. CBC. You have 2 windows. Kita bisa dua itik pintu. Just like Micah. Bakal Mika. You can have the window of saving grace. Lalu kita bisa pintu pengasih Allah Ta'ala, grace. 2022 can be a year where each one of you can lend a hand and bring salvation into people's life in Sarawak. Lalu bak tahun 22 tu nyangka kita oleh bekerja nyingkang ke kaki kita, nguliah kesemangat terbedau nemu Tuhan, lalu ngemai sidail ngagai perintah Allah Ta'ala. Or you can choose to be in the window and criticize other people who are glorifying and worshiping God. Tahu ke kita milih si tidak pintu lalu terus berjaya orang kini mereka lekajako ngagai orang ti ngemai berita manahnya kini. But you want to know the end of the story for Micah? Kita dekat nemu nama asil cerita penghujung cerita Mikanya. The Bible says, Bab Kudus madah. because she criticized the husband's worship for her God, Laban- she was barren for life. Labania benci lalu Labania berjai laki yang tadi nya te ngasuh ya punas sepamanyai penghidup ya. If she did not do that, her child will be the king of Israel because she's the first wife. Laban te ya nak ngerejanya anaknya te pansuat arinya oleh nyadi raja menua Israel Labania bini ti keterubah ya bini David. Dear friends, Bagi aku we got to be careful which window we choose. lalu kita mesti berhati-hati pintu ni ti dipilih kita, sitik ni ti dipilih kita. Amen? Because Micah was worried about tradition. This is how king has to behave. All must follow these traditions. Lalu laban Mika tu ibu irau ke pasal tradisi. Oh beketuk mau orang te patut ngerejau tai. Oh beketuk mau raja te patut berperangai. Oh raja patut ngerejau te bansanya. But David got no tradition. Tang David tu nadai tradisi, nadai nak nitiah ke pekerja lama. He's a shepherd boy. Lalu David tu orang te penjaga bedus. He doesn't know how a king should behave. Lalu ya nak nemu berkeni ke rajanya patut berperangai jadi raja. But he knows how a worshipper should behave. Tang ya nemu berkeni ke orang nyembah Tuhannya, berperangai nyembah Tuhan. No wonder God said, he's a man after my own heart. Lalu nyak kebuah lekajako Tuhan nyebut David, ati David yang nyak nitiah ke ati Tuhan. Because
He only knows one tradition, that is to worship God with all his heart and with all his mind. Laban ia semina nemu siti ajak tradisi. Tradisi nyembah Tuhan, ngau pengabis hati ya, ngau pengabis pengeriang ya, ngau pengabis semangat ya. If he had the last breath in his heart, that will be used to worship God. Lalu entik semina ia bisik sport ti kepenudian nal di kesuah kia, ya megak ngenaknya kena muji Allah Ta'ala. And that's the kind of worshiper God is looking in you and in me. Lalu jak mah orang kegiga Tuhan ti nyembah ya, bak penghidup kenuan ngau bak penghidup aku. Amen. But you know, traditions have its effect. Tang kita nemu tradisi bisik kesan tebak kato. There are good traditions Oh ya bisik tradisi ti badas. and some traditions that doesn't honor God. Bisa megak tradisinya mulia nak ngemulia ke Tuhan. And so that's what we're going to look at today. Lalu nya utek ada perintah yang kita pagi tu. First Sunday, what kind of message? Sunday keterubah message berkeni. Because it's very important time in our life we are living in. Laban tu mah masa musim ti berguna amat ti nol kita diau. Window is opening. Pintu dibuka. We got to be careful. Kita mesti berjimat-jimat. We have to be ready. Kita mesti bersedia. So turn with me to Matthew chapter 15. Lalu buka ngau aku bab Matthew bab ti ke-15. Pastor, what time does service finish? Okay, we go very fast. Pastor is going to read it in Iban, verses 1 to 9. Matthew 15, verses 1 to 9. Okey, bab baris ke-1 nyebut bab ke-15. Udahnya sekedar orang Farisi ngau pengajar adat datai dari Jerusalem bertemu ngau Jesus. Lalu nanya, nama kebuah sidak murid nuan nak ngasih ke ajal tadi pesan aki ini kita. Sidak nak masuk jari. Diri kejang sidak dekat makai. Disawat Jesus. Nama kebuah kita empu nak ngasih ke pesan Allah Ta'ala lalu nitiah ke adat diri empu. Ayat 4. Laban Allah Ta'ala udah berjakuk. Berbasa ke apai inai diri lalu. Barang siapa tik nyebut utai jahit pasal apai tau ke inai diri. Enak tahu enak kena bunuh. Ayat kelima. Tangkuk kita. Enti orang bisa utai. Tahu diberi. Ia kena nulung apai tau ke inai ya. Tang sebut tok pemerek tinggi Allah Ta'ala ayat 6. Ia tahu nak ibuah berbasa ke apa ya. Tok gaya kita nak ibuah kepesan Allah Ta'ala. Lalu nitiah ke adat kita empu. Ayat ke-7. Kita pengelakal betul benar kok Nabi Isaiah. Lebuah ya bernabi pasal kita. Orang tu kok Allah Ta'ala berbasa ke aku. Tangkuk sidak nadarti mimiat. Lalu hati sidak jauh ngejang ari aku. Ayat ke-9. Pengharap sidak nadarti. Tang pesan ngau adat mensia ti semina diajal ke sidak. Amen. What is Jesus trying to teach? Nama utek diajal oleh Tuhan Jesus dito. I want to give you some background, some context. Aku dekat mereka kita latar belakangnya dulu. You know, Jesus' disciples were very hungry. Lalu murid Tuhan Jesus mayanyak sidak ya lapar amat. And so they just grab food Lalu sidak ya ngambil pemakai. and eat without washing their hands. Lalu sidak ya ngambil pemakai nak lalu terus makai lalu nak berbasuh jari. Now, the disciples came, the Pharisees and the teachers of the law came and asked question. Lalu orang ti pengajar adat datai. Lalu mereka aku tanya. Because you see, the Jews have a lot of tradition. Lalu laban orang Yahudi itu mayu amat tradisi. They have to wash hands in a certain way. Lalu sidak ya bisa cara kena nuci jari sidak ya. They can do this, but they cannot do that. Sidak oleh gereja tu, tak nak oleh gerejanya. You know, so many rules. Lalu mayu amat adat sidak ya. Okay? And so they came and asked, why your disciple don't follow the traditions of our forefathers? Lalu dia sidak nanya nama kebuah murid nuan nak nitiah ke tradisi apa akik ini kita.
Why they never wash hand before eating? Nama sida ya kebuah sida ya nak nuci jari sebelum sida ya makai. Now, all children, listen, children. Semua kita ke anak ni ngah. Tengok saya. Jangan tengok ibu. Jesus is not saying you shouldn't wash hand before you eat. Jesus nak ngomai kita nak mesti nak masuk jari sebelum kita makan nak. Okey nyak sebut ya. That's not what he's saying. Okey nyak sebut ya. So when your mother say wash your hand before you eat, you better wash your hand before you eat. Lalu nanti indai nuan ngasuh nuan masuk jari nuan sebelum nuan makan nuan mesti masuk jari nuan sebelum nuan makan. It's good. Follow SOP. Lah banyak mana kita mesti nitiah ke SOP. But here, Jesus is talking about traditions. Dan di Tuhan Jesus berjakuk ke pasal tradisi. And you must understand that Jesus is talking to a people that feel very proud about their race and their what do you call it? Who they are. Lalu dito kita bertemu dengan orang te amat-amat megah ke pasal bangsa derempu, temegah-megah ke pasal siapa sidak ya. They're very proud. Sidak ya amat temegah. Okay? So let's see what Jesus is teaching. Lalu awak ke kita merenung nama ajar Tuhan Jesus dito. I have entitled my message today, Traditions or the Commandments of God. Lalu ramai jakuk ku pagi itu berjakuk pasal tradisi ngau semua sempekat Allah Ta'ala. Traditions or the commandments of God. Lalu tradisi ngau semua utai kedis asuh Allah Ta'ala. Ianya asuh hati besar. I say again, Aku nyebutnya baru. not all traditions are bad. Ukai semua tradisinya jahit. Only traditions that doesn't glorify God. Semina tradisi tidak ngemulia kendama Allah Ta'ala. Number one, Nombor satu. the first lesson we learn from this passage. Lalu siti pelajar tidak pelajar ke kita hari passage tu, hari pesan tu. Remember, the Pharisees asked one question only. Ingat orang Parisi itu semina mereka jakuk tanya siti aja. One question. Siti jakuk tanya. Why do your disciples transgress the traditions of our elders? Nama kebuah murid nuan nak nitiah ke tradisi akhir ini kita kelia. One question. Siti aja jakuk tanya. Jesus got 7 answers. Tuhan Yesus bisa 7 hitik sawat. One question, 7 answers. Siti jakuk tanya 7 hitik sawat. And I'm going to show you all 7. Aku kat ngayan ngage kita 7 hitik tu. If you're taking note, write down quickly. Lalu nanti kita ngambil nota tulis tu ngajam 4. Number 1. Nombor 1. Jesus answer a question with a question. Lalu Tuhan Jesus mereka jakuk tanya sawat ngau leka jakuk tanya. You realize, every nemu time tak people ask a question to Jesus, he asks question back. Tiap kali orang bukainya mereka leka jakuk tanya ngagaya, ya megah mereka jakuk tanya ngagaya orang te nanya-nya. When they ask, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Lalu lebuh orangnya nanya, nama kebuah murid nuan nak nitiah ke ajal akhir ini kita kelia. The scripture says, Lalu he answered and said. Lalu Bab Kudus mada, ya nyawat lalu nyebut. He answered. And this is what he answered. Lalu Why do you also transgress the commandment of God? Lalu leka jakuk ayat ketiga dia mada, nama kebuah kita empu nak ngasih kepesan Allah Ta'ala lalu nitiah ke adat diri empu. They asked him, why your disciple disobeyed or transgressed the commandments of our forefathers? Jesus answered back, why do you transgress against the commandment of God? Lalu leka jakuk murid sidaya leka jakuk timbal Tuhan Jesus jawab orang yang tadi nama kebuah. Okey. Laban orang yang nanya timbal satu nama kebuah murid ya nelangal adat akhir ini sidak kelia. Lalu sawat Tuhan Jesus nama kebuah kita empu nak ngasih kepesan Allah Ta'ala lalu nitiah ke adat diri empu. So I have learned something. Lalu aku bisa belajar siti utai dito. Many times when we have a question, we need to question why we question.
Lalu mayuh kali kita lebuh kita itu bisik tanya, mana na lebuh kita merik lekai jakut tanya, ngagai sawut jakut tanya kitanya. All of us ask, why so many SOP? Semua kita itu nanya, nama kebuah mayuh SOP. Now we have to ask the same question. Why are we asking about the SOP? Lalu dia tu kita nanya dari empu, nama kebuah kita itu nanya pasal SOP dah. You know why we are asking? Lalu nama kebuah kita nanya tanya, Because we don't like the SOP. laban kita itu ngai ke SOP. You know why so many SOP? Kita nemu nama kebuah kelalu mayuh SOP. Because we are not following the first SOP. Laban kita itu nak nitiah ke SOP itu keterubah. We don't follow first SOP, second SOP come. Lalu nanti kita nak nitiah ke SOP itu keterubah, SOP kedua datai. When for SOP number 2 we don't follow, SOP number 3 comes out. Lalu SOP kedua kita nak nitiah, SOP ketiga datai. Pahamkah? Berapa lagi SOP kita perlu? So we got to ask question to Lalu ourselves. kita mesti mereka lekas aku tanya ke diri empu. You know, there was a story of a lady in New Zealand. Lalu bisa cerita pasal siku induk bab New Zealand. You know, in New Zealand on Sunday after service, they always like to do lamb roast. Lalu ba New Zealand lebuh udah sabi sidak ya dekat rindok nal bakal ke barbecue, right? Ah, barbecue. Okay, barbecue lamb In the oven. Okay, ba oven sidak ya. So this lady, she always cut off the bone of the the lamb shank. Lalu induk tu selalu nal dekat ngamik tulang ba betis ya ba pah ba jelunya. And then when he put the meat in the oven. Lalu udahnya baru yang ngengkah ke isi aja ba ovennya. And the daughter asked, Mommy, why you cut the bone? Lalu dia anak nanya, Mami nama kebuah nuan muai namanya tulangnya. And the mommy said, I don't know. Lalu mami yang madah, aku nak nemu. I only cut the bone because I see grandma cut the bone. Aku muai tulangnya, laban aku medah ini dikelia muainya, lebuh ya barbecue teto. And so the daughter said, Grandma is just a few doors away. Let's go and ask why she cut the bone. Lalu dia anak induknya nanya, ini nak jauh hari tua tu, aram tua ngage ini nanya nama kebuah nuan mutuang tulang tu, muai tulangnya dah. So mother and daughter went to grandma house. Lalu dia seduaya lalu ngagai ini ya. And asked grandma, Lalu nanya ini nya. why you cut the bone? Lalu nama kebuah nuan mutuang tulangnya dah. Grandma said, Lalu ini yang nyawat. 40 years ago my oven very small. 40 tahun tik kelia aban aku nyak miat nal. So the bone cannot get in, the whole meat cannot get in, so I cut. Lalu tulang ngau isi nya na oleh masuk ngak aban nya tapasa aku mutuang ya. But now my oven is so big I don't cut anymore. Lalu dia tu aban aku tu besar, udah besar aku tu nak mutuang tu age. But the daughter still cutting because she saw the mother cutting. Tang anak induk nya tarik terus gerejanya laban yang medak inai dulu gerejanya. That's the moral behind the story. Lalu reti cerita tu, We must ask why we do what we are doing. lalu kita mesti nanya nama utai ke di kerja kitanya. David knew why he was dancing before the Lord. Lalu David nemu nama kebuahnya ngajat bak mua Tuhan. Do you know why you're coming to church? Lalu adakah kita nemu nama kebuah kita datang ke gereja? Do you know why you are worshiping your God? Adakah kita nemu nama kebuah kita itu nyembah Allah Ta'ala Do you kita? know why you are giving your tithes and offerings and many more things? Adakah kita nemu nama kebuah kita itu meri pepuluhan kita yang Tuhan lalu meri utai bukai? When you understand, when you know, you will do more and more and more just like David. Laban lebuah kita nemu utai itu nuan kita dekat ngerja lalu ngerja lebih agak bakal David. You don't just do it as a tradition. Lalu nuan nak ngerja ya sebagai tradisi. You don't just go to church because your parents go to church. Lalu nuan nak datang ke gereja laban apa inai nuan datang ke gereja. You go to church because you are
thirsty, hungry for Jesus. Nuan datang ke gereja laban nuan lapar, nuan awas ke Tuhan Yesus That Kristus. every one of you will have that hunger, not just follow mommy and daddy. Lalu tiap-tiap ikut bala kita misi-misi pengawas pengelaparnya ukai seminat daddy ngo mami aja. Ask question. Tanya aja kok tanya. Because Jesus asked question. Laban Tuhan Yesus meri jakut tanya, nanya jakut tanya. Why this tradition? Nama kebuah tradisi itu. Why? Nama kebuah. Why? Where does this tradition come from? Hari ini tradisi itu datai. Remember in this passage, they say traditions of our elders, not Ingat- tradition of God. Ingat bak passage tu tadi bak genteran jakut tu tradisi ake ini kelia ukai tradisi Allah Taala. Amen. Mana itu amen sudah hilang kah? Amen. Number 2. Nombor dua. Why Jesus then answered, second answer. Lalu nama kebuah Tuhan Yesus mereka jakut sawati kedua tu. Why you place man's traditions above God's tradition? Nama kebuah nuan ngengkah ke tradisi manusia ari atas tradisi Allah Taala. Oh, the Jewish people, they had so many traditions that they put above the commandments of God. Oh, orang Jew sebenarnya sudah mayuh mat tradisi, lalu tradisinya dingkah ya tinggi age ari utai ke dia suah Allah Taala. I tell you, after being 32 years in ministry as a pastor, I tell you in the church there's so many man's tradition above God's laws. Lalu tinggal itu udah kita 30 lebih tahun dalam kita temela Tuhan, kadang-kadang kita mayuh hagi tradisi ari utai ke dia suah Allah Taala. Halo? Dengar tak? Yang di rumah. We have a lot of traditions. Lalu kita mayuh amat tradisi. And we put that tradition above the word of God. Lalu kita ngangkah ke tradisinya ari atas lekas jakut Tuhan. Come on. We got to check. Lalu kita mesti ngeciak ya. Every father, amen. Every father, every mother need to ask, and every children need to ask, why do we do this? Does it even say it in the word of God? Lalu bala inai mesti bertanya nama kebuah kita yang ngerjau itu ada ketuk lekas jakut Tuhan. Do not place your traditions above the word of God. Ana sekali kita ngengkah ke tradisi kita nya ari atas lekas jakut Tuhan. Today, what is the traditions in your family that you place above the word of God? Lalu sarito nama tradisi bak ruang bilik kita ti dengkah ke kita ari atas lekas jakut Tuhan. Sometimes Christian people are like this. Kadang-kadang kita Kristian berkata, oh orang bukan megak bakanya. Sometimes money is above God. Kadang-kadang duit tu ari atas Tuhan megak. No wonder Jesus said, either you serve God or you serve mammon, money. Lalu nyak kebuah Tuhan Yesus nyebut teman satu, adakah kita tu melah Allah Taala atau ke melah duit? 2,000 years ago he said that. 2000 tahun ti kedulu yang ngerjau itu, yang nyebut utai itu. Because the problem is still the same from that time until today. Laban penanggulnya agak sama, penanggul bak mayanya, go penanggul te bamaya tu. Sunday triple pay. Never mind lah, no need to go to church. Sunday tu kita nemu 3 kali lipat ganda, ni buat kaki gereja lah. You know why I can say that? Kita nemu nama kebuah kuliah nyebut itu. Because I did that. Laban aku ngerjanya subak. Before I became a full-time servant, I was working in the hotel. So So Sunday work 3 times. Dulu sebab sebenarnya aku pernah bekerja penuh masa, aku bekerja di hotel, hari minggunya 3 kali lipat gaji. Somehow I can say, God, 3 times. So at the end of the month, tithes also can be more, God.
Lalu pandai-pandai aku nyebut ngagai Tuhan. Tuhan 3 kali lipat hari Minggu tu. Lalu pihak megak udah aku terima. Aku boleh megak merik perpuluhannya ngagai Tuhan. Lebih mayu hagai. Oh. You think God is so desperate for our money more than our worship? Aku nanya kita, kati Tuhannya desperate ke duit kita, ingin nal ke duit kita, hari ke semak kita ya. Let us think. Awak ke kita berunding. What tradition? Nama tradisi itu. Come on, tell me. What tradition? Perlu padah ngagi aku. Nama tradisi itu dah. What is it that we are putting above the commandments of God? Nama utai kedengkah kita ya tinggi agi ari asuh Allah Ta'ala. Number 3. Nombor 3. Jesus answered again. Jesus nyawat baru. He said, you give excuse for your transgression of God's commandment. Lalu kita mayu ngagak dalih ngagai adat Allah Ta'ala. What excuse they give? Nama dalih tidak break sidak ya. He says, for God commanded, saying, honor your father and mother, and he who curses mother or father, let him be put to death. But you say, whoever says to his father and mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father or mother. Dan lekas jakuk Tuhan madah, laban Allah Ta'ala udah berjakuk berbasa ke apai nai diri. Lalu barang siapa ti nyebut utai ti jahit pasal apai tau ke inai diri, nak tahu nak kena bunuh. Tangkuk kita, nanti orang bisik utai ti debrik yang nak nulung apai nai tau ke inai ya. Tang sebut, tok pemerik ti ngai Allah Ta'ala. Ya tahu nak ibuah berbasa ke apai nai ya. Tok gaya kita nak ibuah ke pesan Allah Ta'ala lalu nitiah ke adat kita ampu. Children, listen. Apa inai dengar tu anak bala anak dengar tu In the Bible it says, bub kudus madah. in the 10 commandments it says, honor your father and mother. Lalu bak 10 pesan lekas jakuk dia madah berbasa ke apai nai kita. If you want to have long life. Nanti kita dekat panjang umur. Because the Bible also says, if you despise your parents, in the Jewish biblical law, they can put you to death. They will stone you to death. Lalu lekas jakuk Tuhan madah, nanti kita itu ngerusak ke pinai kita, mereka jakuk jahit ngagai pinai kita, nitiah ke adat orang Jus bayarnya, oh sidak yang boleh ditikau, boleh dibunuh. Maybe in the Iban culture, not stone, they use sumpit. Jangka baadat Iban yang nak batu, yang nak sumpit gini. Huh? Because batu tak sampai, sumpit sampai, lagi jauh pun sampai. Habis dia. But these people say, Tangku orang tu, if I give if I give offering to God, then I don't have to take care of my parents. ente aku pemerik ngagai Tuhan, oh aku nak ibuah ke apa inai aku. They say I'm free from taking care of my parents by giving offering to God. Lalu aku tu bebas pemerik ngagai Allah Ta'ala, lawak aku bebas ngemata ke apa inai aku. They were giving excuse. Lalu sidak ya merik dalih. They come out with their own tradition. Lalu sidak ya datai lalu ngagak tradisi kediri empu. To block the commandment of God. Kena sidak nyekat asuh Allah Ta'ala. Because commandment of God says, tithe to God, but also take care of your parents. Laban lekas jakuk Allah Ta'ala nyebut, beri perpuluhan ngagai Tuhan, lalu pihak megak kita itu ngemata kapainai kita. But these teachers say, if you give tithe, no need to take care of parents. Ada excuse. Tang ajal orang tu, oh nanti kita itu merik perpuluhannya, naik buah kita ngemata kapainai kita, apalah ada bisik daliah. But in the eyes of Jesus, these things cannot escape. Lalu bak mata Tuhan Jesus utai itu nak oleh lari. What excuse we have in order to break the commandments of God? Lalu nama daliah ti bisik bak kita ngambil ke kita itu oleh
oleh mecah ke asuh Allah Ta'ala, jakuk Allah Ta'ala. Tuhan Yesus, saya cari istri muda sebab istri tua sudah bulat. Itukah excuse? Istri tua sudah macam kereta rosa. Tak tahu nak cakap dalam iban. Hah? Saya mau model baru. Ha? Bagi excuse macam itu kah? Ulah kita ngagak daliah ti bersanya. Ya, model ti ketua yang ditinggal ke kita dia model kebarunya ka dambe ka nyadi. Selepas 32 tahun saya sudah dengar banyak jenis alasan bah. Udah 32 tahun aku tok manguh amat daliah, ningal daliah orang. Pernah juga satu orang di gereja, he married two wives. When I asked him why, he said Feng Shui master say. Feng Shui. Feng Shui. Okay. Lalu bisik megak bak gereja, okay, bak gereja. Oh ya bisik dua ikut bini. Lalu dia pastor nanya, nama kebuah non bisik dua ikut bini. Oh laban Feng Shui tu madah ngegi aku, ngoso bisik dua ikut bini. Hah? Dua ikut bini. Orang Kristen dengar Feng Shui bukan dengar Yesus. Apalah orang Kristen dengar Feng Shui, okay, dengar jakut Tuhan. Someone can say, the Feng Shui master say, if I marry number 2, my business very good. My business very good. I give more money to church. Biar megak orang Feng Shui megak madah. Oh nanti aku berbini dua, bisnes aku tu mana hage. Lalu nanti bisnesku mana hage. Mayu hage megak beri aku ngage gereja. How many of you know God don't want that kind of money? Berapa ikut bila kita nemu Tuhan ngai duit di bansanya? He wants the widow's mite, the widow who gives from her heart. That's what he wants. Oh ya dekat jakut semak bakai induk tik balunya. Ya tik pemerik berpuan baati ya. Not money from sin. Ukai duit tik datai hari dosa. Amen. Dengar atau tidak? What excuse do we have Daliah berkeni tik di bisik kita di kemuan kita. to break the law of God? Ngambil ke kita itu oleh mutus mecah ke jakut Tuhan. Number 4. Poin yang keempat. This one very important. Tu berguna amat. Semua tengok. Semua mereniang tu. Si ayat 6. Ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Ayat ke-6. Pastor please read it. Ayat ke-6 bunyi itu, ia tahu na ibuh berbahasa kapai naya, tok gaya kita nak ibuh kepesan Allah Ta'ala, lalu nitiah ke adat kita empu. Just verse 6. Yes. Jesus said, by your traditions, you nullify the commandments of God. Lalu nengah tradisi kita tu oleh ngelakal mutus ke adat Allah Ta'ala. Do you remember Mika? Kita ingat ke cerita Mika tadi? She wants to keep to the tradition of the king, and she despised the worship of God, and she was barren for life. Ingat Mika tadi, lalu Laban ia benci ngagai laki ngajat ngagai Allah Ta'ala, lalu nama kebuah Laban rajanya nak nitiah ke tradisi orang sebagai raja, lalu nama kita jadi Mika punas sepamanyai penghidup ya. In the same way, Jesus said, the traditions of man can nullify the word of God. Lalu berkenyak megak leka jakut Tuhan ti nyebut, indah tradisi manusia to oleh ngasuh leka jakut Tuhan nak dikerja. Jesus said, heaven and earth will fade away, but the word of God cannot fade away. Lalu leka jakut Tuhan madah, sergang ngau dunia oleh lenyau, tang leka jakut Tuhan nak lenyau. But one thing can stop the word of God. Dan siti utai itu oleh ngasuh leka jakut Tuhan nak jadi. This is what I want to tell all of you. To utai kada sebut kada padah kaku ngagai tiap ikut kita. This is what shocked me as a pastor. Lalu to te ngasuh hati ikut kenyat sebagai orang pastor. This is what changed my eyes when I do things. Lalu to te muka mata aku te kada pada aku lebuh ku ngerejau tai.
traditions of man can stop the power of God's word. Tradisi manusia ulah muntan ke leka jakuk Tuhan, ulah muntan ke pengawak Tuhan jadi. Everything that is created is by the word of God that proceeds from his mouth. Lalu semua utai ti kerja kita yang nya pansut ari mulut kita, nama utai tersebut kita nya utai ti jadi. And the word that comes from the mouth of God is so powerful. Lalu leka jakuk ti pansut ari mulut Allah Taala nya leka jakuk ti penuh ngau kuasa. But the traditions of man can become a wall against that word. Tang tradisi manusia nya ulah jadi ke dini yang kena nyekat leka jakuk Tuhan bekerja. No wonder churches in Europe that has become now museum. Nya kebuah bakal gereja ba menua Eropah den. Now dia tok nya di museum dah. Because men don't want to give up their ways. Laban manusia ngai ngasuh pengawak tradisi sidaknya di kemadok ka. Listen, tradition doesn't mean always following old things. Sometimes new things can also become tradition. Ingat tu, tradisi tu ukai semina ni tiah ku tai lama ina utai ti baru mega ulah nyadi ke tradisi. Are you listening? Kita ninga aku? Are you listening? Kita bisa ninga aku? It is so important. This point is very important. Utai tu cukup balat berguna. Poin sitik tu balat berguna. So traditions can nullify the word of God. Tradisi ulah ngasuh, ulah muntan ke leka jakuk Tuhan. Can nullify the commandments of God. Lalu ulah muntan ke ianya pesan Allah Taala. Number 5, Jesus said, hypocrites, your lips and heart does not coordinate. Lalu poin kelima tu lekab jakuk tingumai sidaknya hipokrit nama kebuah laban utek tersebut sidaya nak sebaka ngau tek dalam mati sidaya. Bahasa Malaysia, munafik. Bahasa Malaysia ada kumai munafik. Bibir dan hatimu tidak berkoordinasi. Ianya mulut kita ngau hati kita nak sama. Ini macam orang menari yang tidak ada koordinasi. Lalu bakal orang ngajatnya nadai sebaka. Macam Mr. Bean. Baka Mr. Bean. Tak ada koordinasi. Nadai teratul. Tidak. When we look at Mr. Bean, he is funny, right? Lalu lepas kita medak Mr. Bean nya mat kelakar na mat. In the same way, a Christian whose heart and lips not in coordination look like Mr. Bean when worshiping. Lalu berkenyak mega orang Kristian ente mulut ya ngau hati ya nak sebaka ya teker kerja ya nak sebaka ngau teker sebut ya nama tanya di bakal Mr. Bean nu tanya dah orangnya. Let me tell you my own story. Ngamai aku madah ngegita cerita kumpu. You know, for 1 year we worship at home from watching TV. Lalu setahun bak rumah ya namanya nyembah bak rumah medak TV. I have problem to focus. Aku bisik penanggul dekat fokus dekat mereni yang utanya. In church, many things I cannot do, so I can focus. Lalu bak gereja mai hutai te na ulah kerja aku nyak kebuah aku boleh fokus. But at home, when I'm watching and during Sunday service, sometimes I'm texting, sometimes I'm looking what to eat for order panda food. Lalu bak rumah kadang-kadang aku tu meda WhatsApp aku texting ngage orang yang ka dekat meda nama Facebook ini. Panda food. Oh, panda. Okey. Yang kakak ngoda pemakai kini, okey, panda food. Nama auto dipakai tengah harinya. And the pastor is preaching so power. My stomach is so power. Looking for food. Lalu pastor bak gereja okey mayan preaching tang ya bak rumah dia nungiga dinino pemakaya. Okey dini makai tengah harinya nama panda order kadoda ya. I tell you that 1 year I was struggling. Lalu aku marah dengan kita, setahuannya aku amat pedisna, struggling. To the point I was asking, am I backsliding? Datai kaku madah dengan gedarmpu. Ada kaku tu nikal?
Adakah aku tu ukai Kristian lagi? So in order to focus, I make coffee. Lalu kena aku tu ngelatih dan fokus, aku ngagak kopi. Kopi tanam. Kopi tanam, kopi Dari kau. Sabah. Dari Sabah. Kau. Kau. Cina cakap kau. Oh, sekarang boleh fokus. Lalu dia tu medak ngau servisnya oleh fokus ngirup kopi kau-kaunya. Tapi kopi habis, fokus habis. Kopi habis, fokus menggak lenyau. Utai kena perni yang nak boleh concentrate ngau TV ngau worship dia tadi. Ngau jakut Tuhan menggak. Maka aku pun beli kek, Lalu dah nyak beli kek, biskut, coklat. Oi, sembah Tuhan sudah sekarang macam piknik. Oh, nyembah Tuhan dia tu bakal piknik. Saya mula rasa saya tidak hormat Tuhan. Aku ngasai ka bakal aku kena nak berbasar ke Tuhan. No more honor for God. Nada lagi berbasar ke Tuhan. Sometimes straight from the bed, never even wear shirt. Lalu kadang-kala terus hari katil aku, hari tilam, indah nak baju, ngau orang bak gereja mayahnya, medak namanya. Lagi Telefonnya. seksi lagi depan Tuhan seksi. Lalu seksi megak bak mua Tuhan. David. Bukan saja buka baju, buka kot, buka baju, buka semua lagi. I surrender all. Lalu lebuh muka semua orang menjadi aku nyerah ke semua. Apalah. Friends, I didn't do that. Bakiah aku nak ngerajanya. Because sometimes when I say things like that, people get offended. Laban lebuh aku nyebut misalnya kadang-kadang utai tu ngasuh orang tersinggung. So I just use me as illustration. Lalu aku ngena dari empu sebagai ilustrasi. I'm saying this not to offend anyone. Aku nyebut tu ukai aku dekat ngasuh orang tersinggung. I'm saying this so that you will be right before God. Aku nyebut tu awak ke kita itu betul bak mua Allah Ta'ala. Sudah ada tradisi baru di gereja dalam 2 tahun ini. Udah bisik tradisi baru bak gereja dalam 2 tahun tu. What is the tradisi? Nama tradisinya, Don't like the speaker, change church. Tekan saja tukar gereja. lalu ngai bedak pastor sikutnya tukar ngage speaker sikut. Berapa orang sudah tukar sekarang saya tidak tahu. Berapa ikut orang tu dah bertukar biasanya aku nak nemu. We have to answer to God and don't forget. Dan kita itu ianya nyembah Tuhan ya, anda nak ingat kita itu. If the mouth and the heart not coordinated, God looks at us and He says, hypocrite. Lalu nanti mulut kita nak betul nguati kita nama leka jakut Tuhan dia mada hipokrit. Artinya orangnya ukai penyembah ti amat. I don't know how many times God look at me and say, hypocrite. Aku nak nemu berapa kali Tuhan madah ngagai aku merenia ngagai aku untuk nyebut nuan tu ukai penyembah ti amat hipokrit. I don't want to be a hypocrite. Aku ngai nyadi orang ti bansanya ngai nyadi orang ti nak nyembah ti kebetul ti nyadi hipokrit. I want God to call me well done, good and faithful servant. Aku dekat ngasuh Tuhan nyebutnya ngagi aku, mana hamat anak ti dekrinduk aku, mana hamat. Then Jesus says again, number 6, Lalu udahnya Tuhan Yesus nyebut baru ke nombor 6. they worship in vain. Lalu sidak yang nyembahnya kusung. Hey! God, how can you say that? Lalu ulah kita nyebut Tuhan berkini nuan nyebut utai bersatu. I susah-susah bangun awal datang gereja, nyanyi lagu, kau kata in vain? Lalu aku tu dani tumu lalu jadi aku dah rempu datang ke gereja nyembah nuan lalu nuan nyebut utainya bakal sembah kusung.
Sembah Kosong. kosong. Nada reti. Okey. Itu. Kosong. Saya pun bahasa Iban sikit. I don't know about you. Aku nak nemu pasal kita. I don't want to live all my life and God say you worship me in vain. Lalu aku ngai mai penghidup aku, buat panjai penghidup aku tu. Lalu Tuhan madang ngagai aku. Oh nuan nyembah, sembah nuan. Ianya nada reti ngagai aku. Tak bakal kekusuang. In Matthew chapter 7 verse 21, Jesus said, not everyone who calls me Lord, Lord will, will enter the kingdom of God. Lalu bab Matthew 7:21. 7:21 nyebut, nadai semua ikut orang-orang tidak datang ngagai aku nyebut Tuhan, Tuhan, ya oleh tamak ngagai perintah Allah Ta'ala. Now I understand why Jesus said that. Lalu dia tahu aku faham nama kebuah Tuhan Jesus nyebut utai itu. Sembah kosong. Laban sembahnya nada reti, kusuang. Brothers and sisters, this first Sunday, Menyadik dalam Tuhan, ba minggu terketerubah tu. I beg you, Aku amat ngansak kita. we took the Lord's Supper. Kita tadi makai jamuan kudus. It reminds us that He gave His all. Tu ngingat ke kita, Tuhannya nyerah ke semuanya. Can we not give our all in worship unto our King and Savior? Ulah kita nyerah ke semuanya ngagai Tuhan nyembah ya lalu nyebut utai tu. Can we not? Kati ulah nak kita. Do we want to be munafik? Ada ke kita itu dekat jadi orang tik munafik, hipokrit? Do we want our worship to be kosong? Ada ke kita dekat meda sembah kita ingat nada reti tak kusuang? I'm preaching this so that we will not continue to offer Him vain worship. Lalu aku preaching tu nyerawak ke kita nak terus nyembah Allah Ta'ala, sembah kita ngau nada reti, sembah kita ingat kusuang. What kind of worship God wants? Sembah tik bakani tik dekat digigak Allah Ta'ala. John chapter 4, verse 23, But when John Jesus was bab talking to keempat, the baris woman in 23. Samaria, Bersembama ke induk bak Samaria. He said, this is the worship God wants. Lalu tok mah sembah tik dikerka Allah Ta'ala. What worship? Sembah tik bakani. In spirit and in truth. Lalu ngau roh serta ngau pemenang. Koordinasi. Bisik koordinasi. Bibir dan hati. Lalu mulut ngau hati kita mesti bisik kesamaan. And the last thing, Lalu kepenudian now. I close with this. Aku nyimpul tu ngau jakuk tu. Jesus said, these people teach commandments of man rather than the commandments of God. Jesus nyebut orang tu ngajar pesan diri empu, pesan manusia, ari yatik nitiah ke pesan Allah Ta'ala. What are you learning? Nama kita kena pelajar kita itu. Pesan manusia atau pesan Tuhan? Pesan manusia atau ke pesan Allah Ta'ala. Traditions of man or commandments of God? Tradisi manusia atau ke nitiah ke asuh Allah Ta'ala. You got to ask yourself. Kita mesti nanya diri empu. Don't just listen to a speaker because he's so good but he's not teaching God's word. Andang semina ninga speaker nyak laban ya nak mana tang ya nak berjakuk pasal kajakuk Tuhan. We need to be attracted to the word of God, not the words of man. Kita mesti ingin ke lekah jakuk Tuhan, ukai lekah jakuk manusia. Would you stand with me? Aram kita berdiri. This first Sunday, Ba hari Minggu teka terubah tu. as we dedicate 2022, our lives in the hands of God, Lebuh kita nyerah ke
Penghidup kita yang 22 tu jari kita penghidup kita yang bak jari Tuhan. I pray that you will ask God and tell God, God, I don't want my worship to be in vain. Lalu aku bersampi awak ke kitab madang ke Tuhan. Tuhan, aku ngai ngasuh sembah aku tu yang nyadi sembah ti kusuang. I want to be like David, God. Aku dekat bakal David Tuhan. I'm willing to be embarrassed for you. Indah aku tu dekat indah malu kan malu ngerja pengawak. Okay, I don't care what ngerja pengawak kenuan. Aku nak ibuah nama tersebut ora bukai. I don't care what people say. Aku nak ibuah nama tersebut ora bukai. I want to be a man and a woman after your heart. Aku tu dekat nyadi anak lelaki ngau inok teknik ke hati nuan. I want my worship to be pleasurable to you. Aku dekat sembah aku tu nyadi piriang tiba bau renguan dan juga aku ngagenuan. I don't want to go through a whole year and have vain worship. Aku ngai sepamanyai tahun tu sembah aku tu nyu bakal sembah ti kusuang dan juga aku ngagenuan. That's the first prayer. Lalu nyak sampai nuan keterubah. Second prayer. Sampai ti kedua. God, I want your word to have power over my life. Tuhan, aku kak keleka jakuk nuan bisa kuasa bak penghidup aku. I don't want traditions block your word from having power in my life. Aku ngai ke tradisi tik nyekat leka jakuk kuasa jakuk nuan datai ngage penghidup aku. Some of you are not having breakthrough in your life because there are some traditions that you are still holding on and it is blocking the power of God's word in your life. Lalu sekedak bala kita tik nadai breakthrough, nadai penerobosan bak penghidup, laban kita nyekat pengamat leka jakuk Tuhan nyak datai ngage penghidup kita. Let us pray that 2022 God will set you free from that tradition. Lalu awak ke dalam 2022 tu Tuhan mecah ke semua tradisinya tebak penghidup kita. So the promises of God, the good promises of God can have effect in our lives. Awak ke semaya leka jakuk Tuhan, awak ke pemanah leka Tuhannya terus datai ngage penghidup kita. Just two prayer. Lalu dua itu utai tu. That your worship will not go in vain. Lalu ianya awak kesembah kita itu nak datai nak kusuang di juak kita ngagaya. And the word of God will have effect over your life. Lalu leka jakuk Tuhan yang bisa pangkak ti besar bak penghidup nuan. Pastor, I surrender to you. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Kehendak-Mu, ajar aku. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Jesus. Awak ke penghidup kami Tuhan. Nama-nama tradisi ti udah degagak bak penghidup kami. Ya ti tau muntan ke pengamat leka jakuk nuan. Kami muainya habis, kami muainya lengis. Dalam kanang SOP 2 tahun tu Tuhan macam-macam tradisi itu oleh nyatanya oleh nyadi bak penghidup kami.
Tik nyekat leka jakuk nuan. Kadang-kadang mulut kami nak sesama ngati kami. Lalu nyak tik ngasuh sembah kami. Nyadi sembah tik kusuang ngakai nuan. Tuhan, aku bersampi awak kenuan muai semua tradisinya. Awak kenuan ngelari lalu mecah kenyak Tuhan. Awak ketahuan 2022 untuk Tuhan Yesus. Ukai semina penerobosan datai bak penghidup kami. Tang kami ingin juak nyerah ke penghidup terempu dekena nuan. Merek pangkak tik besai. Merek pangkak tik besai bak tahu untuk Tuhan Yesus. Tuhan, nuan ngelala, nuan medak, nuan nemu tiap ikut kami Tuhan. Nama-nama otek nyekat penghidup kami. Nama-nama otek nyekat sembah kami nyebaka sembah mestabin tadi Tuhan. Sembah bakal sembah tik nak betul. Tik jadi kekusuang dan juak ngaganuan. Nama-nama otek ngasuh hebat kami muainya habis, muainya lengis Tuhan. Awak ketahuan Tuhan, tahun 2022 kami nyembah Tuhan penuh ngau pengamat, pemenal ngau roh Tuhan. Tik nyembah Jesus Kristus, jadi ke Tuhan ngau Raja penghidup kami. Awak ke penghidup kami, penghidup tik tulian. Oh, awak ke penghidup kami, penghidup tik tulian dan juak kami ngaganuan. Ajal kami Tuhan. Ajal kami Tuhan, ampun kami nanti kami bisa munafik Tuhan. Nanti kami hipokrit Tuhan, ampun kami Tuhan Yesus. Ampun kami darah tuci non nuci kami. Awak kebapun bak minggu te keterubah tu Tuhan. Oh, awak kami minggu te keterubah, kami nyerah ka penghidup terempu bisa komitmen ti baru. Komitmen ti baru. Oh, disnyuak kami ngagai nuan. Ianya kami ngejuak ke penghidup terempu. Oh, nyadi piriang tiba bau renguan. Nak ni tiah ke tradisi mensia. Nak ni tiah ke tradisi ti gagak kami mpu. Tak ni tiah ke leka jakuk nuan Tuhan. Ni tiah ke leka jakuk nuan Tuhan. Enti tradisi kami nak nyalalanya bakal sempama. Oh, kami mendak ngauran nyembah nuan ba nengah YouTube nengah nama tang penghidup kami nak sebaka. Bak ruang bilik kami, bak hati kami nak benak berbaju nyembah Tuhan. Hati kami nada dia, hati mil rundi yang kami nada dia, ampun kami Tuhan. Awak kebapuan dari dia tahu. Sembah kami, puji kami. Nyadi piriang tiba bau renguan. Nyadi piriang tiba bau renguan. Dinjuak kami ngagai nuan. Ada ngasuh tradisi bukai Tuhan ngalah ke pengamat leka jakuk nuan. Indah duit ringgit, indah betul. Ada ngasuhnya Tuhan. Tang tradisi dekat kami. Ianya berpekai bak leka jakuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar aku Tuhan. Jalan terang, dalam terang-Mu. Haleluya. Aku
Aku ngasai ka ina sebenau kita ngijuak ke piriang pemerik kita. Ina sebenau kita ngijuak ke piriang pemerik kita. Ingatlah ka jako. Nama te kesebut kita kage Tuhan sembah kita. Ngo ati kita mesti sama. Ina sebenau kita ngijuak ke piriang pemerik. Aku ngasai ka biasa ya lebuah message te besentuk kita ngasuara datai kemua. Tang dalam keadaan begitu kita nak ulah datang kemua bersampai. Tang ngake bala dekat minta sampai uji diri ke jari. Amin. Yes. Haleluya. Tuhan nuan bedak hati, nuan bedak jari sidak ya Tuhan. Nuan bedak jari sidak ya Tuhan. Tang lebih lagi nuan bedak hati sidak ya. Bagi itu Tuhan nuan ngelawak tiap ikut bala menyadari aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus nuan ngelawak sidak ya Tuhan Jesus. Oh, Nuan ngelawak sidak ya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Jesus, Nuan nemu nama Utek di dalam hati, dalam hidup sidak ya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Jesus, yes, penglepas Nuan datai, urapan baru datai ngage hidup sidak ya. Come Holy Spirit right now, datai Roh Kudus. Oh, bekerja pagi itu, bekerja sarito, bekerja maupun hari Minggu, tiket rubah tu Tuhan. Jesus, dalam nama Tuhan Jesus, penerobosan datai, urapan baru datai. Yes, hidup ti baru datai. Aku ti baru datai. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Come Holy Spirit right now. Datai Roh Kudus. Urapan ti baru datai. Oh, dalam nama Tuhan Jesus. Oh, dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Nuan Tuhan ti badas. Nuan Tuhan ti pemadu ya badas. Nuan bepun ti badas. Bekerja ti badas. Bak minggu ti keterubah ti badas. Lalu ngejuang ka utai ti badas datai ke belama-lamanya. Apai terima kasih. Lalu lekajaku nuan nyebut, well done my good and faithful servant. Mana haman anak terkredok aku. Mana haman. Amen. Udah tu Tuhan Jesus kami kat ngejuak ke piring pemerik kami. Kami bersampai awak kena berkat piring pemerik itu Tuhan. Berkat tiap ikut kami dalam nama Jesus. Lalu berkat tiap ikut balai dah bak rumah dan dia bos sedang ngejuak ke piring pemerik itu Tuhan. Lalu pemulai kami rindu untuk Tuhan. Nuan terus ngau kami. Nuan terus berkat tiap ikut kami. Lalu ngenak penghidup kami. Penghidup kami di ngejuak ke penghidup derempu jadi piring di bawah renguan. Hari Minggu ti keterubah datai ke belama-lamanya. Apai terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus Tuhan lepas kami udah sampai. Amin. Lalu cara kita merik, okay, tu ianya SOP kita, okay, bepun dari belakangnya, okay, Pastor Olivia, okay, jadi ke belakang ngau Sister Sawai dia, okay, bepun dari sidaknya, lalu bebaris SOP kita. Lalu nitiah ke arahan Pastor Olivia ngau Sister Sawai dia ngau Pastor Andy di tu batengah tu, okay? Ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku